Sam ja malo prije za ove postavke i nisam ih dobio. Mobitel imate? Pa Samsung crni. Model mi treba. A piše Google iza, nemam pojma, ne znam, Google iza piše. Ja sam pokušala poslati opće postavke, vi ih niste uspjeli primiti. Znači trebate ih ručno u APN unijeti. APN vam je gprs.eronet.ba. Gdje ćeš to Jel to trebam... Na interneta. Pa dobro, znam gdje su postavke. Kako ću ja to naći? Trebate unijeti gprs.eronet.ba. U postavke? Da, APN. Znači to vam je APN. APN šestica. Halo? Pa, APN rekao, jel ova šestica? Ne znam, stvarno, ja ne znam gdje, pitao sam, zvao sam uvijek i nikom nikad ne kaže, ne može većat. Ja vam kažem u APN unijete gprs. Jel kod Tomas ova šestica?